Nogometna reprezentacija Hrvatske izborila je plasman u polufinale svjetskog prvenstva nakon nevjerojatnog meča protiv Brazila. U prvih 90 minuta bilo je 0:0. Brazil je poveo 1:0, a onda je Hrvatska 3 minute prije kraja izjednačila, pa je utakmica ušla u novu penal dramu. Naravno, tokom izvođenja 11-teraca Hrvatska je bila bolja i slavila pobjedu. Opet je junak bio Dominik Livaković koji je odbranio jedan penal, jedan gol Brazila spriječila je stativa, tako da je Hrvatska prošla u polufinale svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru. Uslijedilo je nevjerojatno slavlje diljem Hrvatske, a Hrvatska se priprema za novo polufinale svjetskog prvenstva, možda ponovo uz neku dramu, a ako budu penali, znamo tko će da pobjedi.
Bravo. I slunj gori, slunj se veseli, Hrvatska je pobjedila! Bravo! Ej! Bravo! Bravo, bravo!